Karbengong News kelang aratan Anstame pini nili dak nang kumri ke Karbengong News dan ini nang kumri ke dak litum juer be hemsi nang kumri lo alang li ke international akan tui long football ke patu abang pulo juer be pulo te la so putak nili tum Karbengong News pen lam the si hini alang li tum han kap dupon phasin nili tum bor ipon po la se juer be bangke alang li han ke chitong apor chilong le delo alang li dak cetong kon pedelo la so putak a ik phansi ithe thini kapon phansi bor ipon po ke nangli niloma jual bagi nili mulo di nomor wang ada wang intela alang li hem ke do yang ke nomor wang itu atau daknya lah sapuri itu sama tuan itu ber intela nangli la karbiang long Arab antam ita alang li la international football ke patudun alam te putak nangli jini dun kinceng ke dah kabiang lo kan lo sub junior patu latu champion datang lo dan lapen dete lasu champion nam depen ya side sport authority of India lo di alang lipat hang dete ada si Guwahati lo di pon dete te nang itu me korte nangkan betul korti ke bangpo inggir bangpo nang di bangke akling silo mah akling sil intela juer be lapuan alang li akan tu yang denglong patudun lo hola sodhu ini arni komat ne kethi kibinga tum samne nang kumri do kono do ke do lo la kalbeng lo kan di hang lo ini do ya alam kan ini finisism asal usul ke langsung deh intela la nang li ke dak ke pathir bom ke inte alang li athai juer be ke alang li tem nang chi kumri ri ma awut pen wa ini itu kok tante nang li la juer be alang li ma sumbal ke tu ya nong deh suing acapi cali bo Guwahati masih cali bo jadi lah ni kan isi penalang ni pong lah puson hem ngaji kumri tu pon itu bang lah kalau Guwahati long si gol patu dah ada masih saya kan masih international level anda di rumah ada pilot di Olimpik sub game pela Korea ada foreign country dulu lah Rusia Nepal Bhutan atau pegang lima dulu lah ya tadi apa ngaji ini deh loh entela nang tung ke tapi sabora bang ke tolang mak sabura bang ya awida lah sapi bang itulah nanti apola ni tum cihek kan dak nang humri kan alang ni kan nang pasti itu lo nanti ini tum alang li juer be panke ini tum citong konum ni telo nanti mau thot up ni alang li apor mesen ko te ini tum ko pai do ko te ini tum citong kon tulong nanti pini ni tum dak nang humri kan mesen dan kami tum cingki citat kon lo nanti kerja ngomong selang arat am kami pasti ni kapo
dulu nih tuh kayak tuh. Ini satu rapot lu. Hmm.